Uwavuga yuko Imana isubiriza igihe uwo muntu ntiyaba yibeshye, ndetse n'uwavuga yuko Imana iyo igutindije igutegera uwo muntu nawe ntiyaba yibeshye. Urwo ni urugero rwiza tugiye kurebera ko bita Kagarara cyangwa se Aston Small, umwe mu bantu ba mbere mu Rwanda baciye agahigo urimo kurebwa n'isi yose kurusha undi muntu wese wabayeho mu Rwanda bitewe n'ibikorwa arimo gushyira ku rubuga rwiwe rwa Instagram. Uyu Kagarara kugira ngo wemere uburyo ari we muntu wa mbere mu Rwanda urimo guca agahigo mu basitari bose bigize babaho mu Rwanda, wafata Meddy, ugafata The Ben, ugafata Bruce Melody, ba basitari bose uzi bo mu Rwanda wemera ukabateranya, nta muntu n'uyu n'umwe wigize upostinga video yiwe ku rubuga rwe rwa Instagram ngo abashe kuba yarebwa na miliyoni 100 mu minsi itarenze 3 gusa. Ibyo bintu ntibyigize bibaho usibye Kagarara wenyine niwe muntu uciye ku gahigo. Ubundi ibyo bintu tubizi kuri ba Aisha Speed, ba Cristiano Ronaldo, bamwe mu basitari bakomeye ku isi b'inyangarugero. Rero uwavuga yuko uyu musore ngo ni Kagarara w'imyaka 25, urubuga rwe rwa Instagram rugeze ku rwego nk'urwo ba Diamond Platnumz, ba Davido, ba Wizkid, ba Rema, ntiyababeshye bitewe nuko imibare irimo kubyerekana yuko Kagarara ageze ku rwego rwiza rw'umuntu urimo kurebwa n'isi yose. Ubundi twese nk'uko tubizi kuri ino si twishyizemo yuko ngo umuntu ufite ubumuga hari ibintu runaka atabasha gukora bitewe n'ubwo bumuga afite, ariko impamvu Kagarara abantu benshi bagiye bakamukunda akigarurira imitima y'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga nuko ahanini yatangiye kwereka abantu bose yuko kuba umuntu afite ubumuga bidavuze yuko adashoboye. Uyu Kagarara akimara kumenya yuko uwitwa Aisha Speed, umwe mu basitari ba mbere bakomeye ku isi, agiye kuza mu Rwanda, Kagarara yakoze uko ashoboye kose kugira ngo abashe kuba yahura n'uyu mwana w'umuhungu ni Aisha Speed w'imyaka 21. Uyu Kagarara akimara guhura n'uyu mwana w'umuhungu ngo ni Aisha Speed urebwa n'abantu batari bake ku isi hose, yagerageje uburyo bwose yiyerekana imbere ya kamera ziwe kugira ngo abantu bose bamenye yuko nubwo afite ubumuga ariko nawe ashoboye ari nk'abandi bantu bose. Gusa nyuma yuko Kagarara agaragaye kuri kamera za Aisha Speed, umwe mu bantu barebwa cyane, ibyigize bimugiraho impact ikomeye cyangwa se ingaruka zikomeye ku buryo abantu bagiye bakamufollowinga bakamenya ibikorwa byiwe. Wapi ahubwo yagumye ari usanzwe, nta kintu kidasanzwe kigize gihinduka mu bikorwa byiwe yakoraga. Gusa uyu Kagarara nubwo kuba yaragiye kuri kamera za Aisha Speed namenyekane nk'uko yabishakaga ntibyigeze bimuca intege, ahubwo yarategereje avuga ngo nzagumya nkore kugeza igihe cyanjye kigeze. Gusa kubw'amahirwe uyu Aston Small cyangwa se Kagarara yaje kumenya andi makuru yuko hari undi influencer ukomeye, umwe mu basitari barebwa n'abantu batari bake ku mbuga nkoranyambaga ziwe, witwa Aston Hari, ugiye kuza muri Afurika. Kagarara ayo mahirwe ntiyigeze ayapfusha ubusa, yakoze uko ashoboye kose, akora ama-challenge menshi, akabwira abantu ngo bataginge uwo mustari ngo arebe video za Kagarara. Kagarara muri icyo gihe yakoraga ama-challenge kugira ngo bataginge uwo mustari witwa Aston Hari ngo arebe video ziwe. Kagarara yari afite followers 39,000 bimukurikirana ku rubuga rwa Instagram. Rero followers biwe nibigize bamutengwa, nabo baragiye bataginga koko Aston Hari kugira ngo aze arebe ibikorwa by'uwo Kagarara. Aston Hari akimara kubona yuko ataginzwe n'abantu benshi ku rubuga rwa Kagarara, yaje kureba iyo video. Ikintu cyamutunguye kigatuma akunda uyu Kagarara nuko yasanzwe Kagarara afite ubumuga ariko akabashira imbaraga mu byo akora byose, bituma Aston Hari akunda uyu Kagarara byo ku rwego rwo hejuru. Uyu Aston Hari akimara kubona yuko uyu Kagarara ari umwe mu bantu bafite ubumuga ariko bashaka kwereka isi yose nubwo umuntu afite ubumuga ashoboye buri kimwe, atangiye kuba yatera comment muri video za Kagarara, ndetse atangira no gusharinga abamukurikirana video za Kagarara kugira ngo bamenye uwo ari we, bamenye umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi ariko ushaka kwereka isi yose yuko nubwo afite ubumuga afite ikintu runaka nawe ashoboye. Uyu Aston Hari akimara kubona yuko abantu benshi muri Afurika bamwiteguye ndetse bashaka yuko aza ndetse na Kagarara arimo, yahise afata rutemikirere kugira ngo aze muri Afurika ahure n'abakunzi biwe, yereke abantu bose bamukurikira uburyo Afurika imeze. Uyu Aston Hari, umwe mu bantu bakurikiranwa cyane ku isi n'abantu batari bakeya, akimara kuza muri Afurika yase ahera mu gihugu cya Ghana, dore yuko nacyo cyari mu bihugu ya planningaga kuba yasura. Ibingibi nibyigize biba imbogamizi kuri Kagarara, kuko Kagarara nawe yase afata rutemikirere amusanga muri Ghana nk'umuntu wari ufite inzozi zo kwereka isi yose yuko nawe ashoboye nubwo afite ubumuga ndetse ushaka kwigaragaza.
Kagarara akimara guhura na Aston Hari mu gihugu cya Ghana bahise batera pompage. Kagarara nk'umuntu washaka kwereka isi yose nubwo afite ubumuga yuko ashoboye, yateye pompage 100 mu gihe uyu Aston Hari yateye pompage 60. Kagarara nk'umuntu washaka kwereka isi yose yuko nubwo afite ubumuga nawe ari strong, akomeye, afite ibintu runaka ashobora gukora n'umuntu muzima atabasha kuba yakora. Bahagiye no muri gym. Kagarara abasore bose bagiye kuri 4 arabahirika mu gutera pompage, we atera 110 mu gihe bo bateraga 60. Ibyo rero byatumye bamwe mu bantu bakurikirana Aston Hari batangira kugira amatsiko yo kumenya ngo uyu Kagarara ni muntu ki. Bamwe batangira no kujya kumafollowinga ku rubuga rwe rwa Instagram bitewe nuko yaberetse yuko nubwo afite ubumuga ashoboye buri kimwe, afite imbaraga ndetse ashoboye gukora n'ikintu abantu bazima batabasha kuba bakora. Rero ku muntu wibazaga impamvu Kagarara arimo kurebwa ku rwego rw'aba Asho Speed, ba Kesnat cyangwa se ba Will Smith, iyo niyo mpamvu yatumye amenyekana ku isi hose. Niyo mpamvu arimo gupostinga video ugasanga ku munsi umwe yujuje miliyoni 100 z'abantu bamurebye. Iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye Kagarara amenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Ubu ngubu akaba yaciye agahigo, akaba ariyo muntu wa mbere uciye kano gahigo mu Rwanda ko kuba yarebwa n'isi yose muri rusange.